Dobili smo opremu i kako smo prvi u Europi dobili opremu, tako smo napravili prvu utakmicu u Europi. Ne smije se igrati sa rukom, ne smije se biti na koljenima, ne smije se igrati kad padnete u vodu, tako da zahtjevno. Ajmo, 3, 4, start! Opasan sport, jako zanimljiv i dobar. I nema zdravstveno, pa trebalo biti. Nema zdravstveno, pa ako možete to riješiti. Pa je, dosta je problem malo to okretanje na dasci i hodanje po njoj. Vidjelo se iz priloženog plivanja puno danas. Puno plivanja, ali vrlo zanimljiva i dinamična igra. Nije, mi smo izmislili ovu igru pa smo već bili upoznati s tim, ali neko nas je zeznuo. Pa konkurencija je bila strašna, svi se spremaju već mjesecima i malo smo kiksali u toj prvoj, zatim je kapetan došao, bilo je par šamara i tako. Ja i kolega smo vidjeli da se moramo ozbiljiti ili ako ne uzmemo te mobitele, morat ćemo to sami kupiti za njega i